hadin baka Brazil kala Shalim haka Norway haka round 16 benar-benar Neymar pun syong no nak international football kata nabenta ke Brazil. Berhaka jingil kai round 16 ka management step kata ka Norway persyak ke Brazil haka ne ke jingil kai ka Norway kala penim ke Brazil da argol laway. Perhatian balakut kena kicing lekai di nong kersan jong ke Brazil kila syuyam persengausi perkila syu sabjar namar kalenti ke jingya jongki hakane ke FIFA World Cup kalakut no menne men step Henry kamsyam ladai tang na benta ke jingya lenti jongki hakane ke FIFA World Cup Henry ki nong kersan jong ke Brazil kila du no yo rangi lekai o pau ba jongki uta o Neymar namar mau hadin balakut kena kicing lekai ulapen banano pun syong no nabenta ke Brazil. Bad ukna ubadai namujidas cruises Brazil uba angnut panyo yelekai nabenta ke Brazil haka 10 tarik Agos jong usnam arjar 10 Neymar kad bodang dan kerprasnem ula laban mi madan ningkong nabenta ke Brazil haka jingi lekai paralog persya ya ke United States. Berhagane ke jingi lekai ka simpor yo Neymar tang arpa menit ya ka gol ke benikong jong u nabenta ke Brazil. Perhadin kena gol ka partai barakawai kala tiap baka Brazil kala yo so wai orang lekai ubapau bah nabenta kari jongki barlakumba kandrus nam AA u Neymar ulakit ulaba ya ka jingkia jong kari jong u haka terpeng jong u bad u Neymar syam lakit tanga ka jingkia jong kari jong u Henry ulakit ru ya ka kerteng jong u Pele Ronaldo Ronaldinho u Kaka bad kiwai kibadai ki legend jong ke Brazil. Baraka jingai lenti jong Neymar pat ke Brazil ya kendo sibun ki jing da ka pau kendo sibun ki jing syak kento sibun ki jing syak kan ben pat ulama ro sibun ki injury Henry Neymar habu ya kendo kini ki jing uju yang panyele persya yaki pat Neymar hakane ke jingai lenti jong pat ke Brazil wala baniara ke Brazil banjob ya ka FIFA Confederation Cup hausnam arajar khatlai berhausnam arajar kanriu Neymar ulala aru banyarap ya ke Brazil panra eka gold medal aka Olimpik jong usnam arajar kanriu barhakini ki kharlai snam kiba Neymar wiel ekai nabenta ke Brazil ulala ban mi madan hadu syuspa liposin AA ulala aru bantap prapo gol hakini ki jil ekai bo mi bandan nabenta ke Brazil bad ula kelalong ru uta utop gol skolar nabenta ke Brazil daga bawa pen ken ya ka record jong upile Henry kini gol kim semala panianu jor pat ka ka ba Neymar ula ai nabenta ki riu it football daga ba Neymar ulala pan penmi yaki magic put Neymar ulala pan penmi yaki trick baki wei ki player kim semala pan penmi haka history jong ke football pat ka jingla jong Neymar pan dribble ki defender lakumba kidai tangki kena hakmat jong u kala penlong ya u kum uboi rangi lekai uba skill bha haka history jong football pat ka jingla jong Neymar pan ai jingkman haba utoch ka ball kala inspire pat kala ai men sim ya sibun kiru it football kam tamlei ya ki kena pat bunda pedang jongi ngidei ki fan jong Messi dan ngidei ufan jong Ronaldo Henry habangi lekai hapok madan ijukwa panelekai kum Neymar padai nak kena kadauken Neymar ulong kum uwi orang lekai bapau bha ha ke pertai barhaoj ka jingya lenti jong Neymar par ke Brazil kam syam lalong ka basai sok than hadu kata-kata dakaba ha ka FIFA World Cup jong snam arajar kersau Neymar layok matno ya ke injury ha ka quarter final kumta ke Brazil kala Shalim no ke Germany dan nyau gol lawai barha usnam arajar kerpraru kala Shalim no ha ke Belgium barha usnam arajar arpu aru kala Shalim no ha ke penalty shootout ha ke Croatia Parmentaru pada Norway ke Brazil kala Shalim no da argol lawai Parnamenta ki babon ki player panyora ya ke FIFA World Cup kadai kata ka dream come true Henry nam tau Neymar pat panyora ke FIFA World Cup kala kudno tang ke jing pos new jong u barhaoj Neymar syam lala panra ke FIFA World Cup Henry Neymar udang yaisa per udang yaikan mau haka jing im jong i kum ta wai orang yang lekai bapau bah haka history jong ke football pat ka jing la jong u pan dribble ki defender pat ka jing la jong u pan tap ki gol ki ba itnat
pat ka jingla jung u pan pin mi ya skill ki ba itanat kala pen long yangi ngin ken mau yu Neymar kum u wei urang lekai ba skill bha haka history jong ke football pat men step u Neymar ulami namadan om da ka jingkemen om da ka ba u celebrate bola yora ka trophy henry umi namadan da ki umat da ka jing susi namar ka por jung u kala kut no bat ke Brazil bat hooj ka jersey nomor 10 jong ke Brazil kan sahiar pateng haki wei kirang lekai henry ngin om yu isu yu rang lekai u balong kum u Neymar bat hooj ngilasan da ka ba ngi perta bat ngi celebrate kum u Neymar bat kar kum khap nyuro ngi jupen bot yu Neymar henry menta ngilasan pat ngira samla pat ka jingya lenti ju Neymar bat ke Brazil kalakut no menta kasngi henry ka bakado ni siong kublai sibun ya Neymar ubal ai hangi ya ka jingkemen pangin page football pangin pertu boy kum no ban skill pat ban dribble ya ki defender kum ba dribble mau te paralog menta kasngi tangkine ki video ki bakendiat tela da pikpa ban page ya ka full story siapang ka jingim ka jingya lenti ju Neymar persiapang kasngi ka bangi duno yu Neymar ubah sisa jungi pilaban klik ya ka video ka mi ya ka screen jong pi habakot kane ka video kublai sibon